بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وعد الذاكرين جزيل الصواب، وقال عز من قائل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وصلى الله وسلم على أفضل الذاكرين ذكرا وأحسن الناس دينا وخلقا وإمام الذاكرين وأفضل البرية نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تعالى وتمسكوا بتعاليم الإسلام، واعلموا أن ذكر الله من أفضل ومن أعظمها أمرا وقدرا. قال تعالى في محكم تنزيله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال: واذكر ربك في نفسك آصال ولا تكن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه: وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. وقال يقول تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند في نفسه ذكرته في نفسي، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. jiyaaɓe allah caggal yettugol allah subhanahu wa ta'ala neminirɗo e meɗen, neminirɗo en kaɗo diina, o waɗi en julɓe, o arsiki en kadi cellal ɓalli awɗen senagol ka julirde ɗo fi tottugol oɗo farilla. julugol juma on ko farilla e dow kala dimo, kala jul hoorema ino wondi e cellal ɓandu, ino ñiiɓi ka muɗum. julugol argol juula juma on ko farilla e dande makko. amma ko woni argol juula juma on wona farilla e dande muɗum ko suddiɓe ɓen. Suddiɓe ɓen ɓaawi argol ka julirde fi julugol juma on, haray ko yoɓe terte ɓe heɓa baraji e moƴƴere ko woni kon e nder muɗum. annabi sallallahu alaihi wasallam o makuno julde sonkunna khairul lakunna min al masajid. So on juuli onon sonnaɓe ɓen ka cuuɗi moɗon ko ɗum ɓuuri o moƴƴande ka juuliddaje. sahaba ɓen ɓawo ɓe nani ɗum ridwanullahi alayhim, ɓe wattuno raɗagol sonnaɓe ɓen ka juuliddaje. ɓe inna nelaɗo allah sallah sallam haki wonde julde mon nden ka cuuɗi mon ɓuuri o moƴƴande. idan irji'u ila buyutikunna. ɓawo nelaɗo sallah sallam yii ɗum e maɓɓe, o tawi ɓe famari mo tigi tigi ko faala yewde kon, o mooɓi sahaba hamilul amra wa nahay, o mooɓi sahabaɓe ɓen kanko nelaɗo sa sallam e nder konngol gotol ingol mofti yamirore e haɗore. o maaki: la tamna'u ima allahi masajida falyakhrujna tafilat. o maaki woto on haɗu juuɗi allah, si ɓe immike ɓe déplacike fi argol ka juuliddaje terteɓe, yoɓe aru haray ɓe foygiti. mana kalima on hiɓe foygiti hara ɓe urnaki, hara ɓe urnaki urateri yiltayndi darɗe worɓe ɓen e maɓɓe. sabu ayyuma mra'atin kharajat, ayyuma mra'atin tatayyabat rijali tuktabu inda allahi zaniyatan hatta tarji'a. hadis on no woda selluɗo, annabi sallallahu alaihi wasallam o maki kala sonnajo pariɗo o ɓurni ha moƴƴi, o urni ha moƴƴi, o nangi lawol ngol himo yaha, gite worɓe ɓen hino jokkitamo sabu uratedi ndin pooɗa e darɗe ɗen. nelaɗo sa sallam maki on debbo ɗon o windete ko wonɗo e jeeno ha o hettaka makko.
ɓernde welama si hunduko wowla ko si hunduko wowli si haɗaɗi ɗato ko si hunduko wowli o wi ra'aytu summa kallamtu o wi tafakkartu summa ra'aytu summa nazartu wa takallamtu summa kana ma kana oya neɗɗo yannoɗo e zina on o wi ko ɓay mi yi'i welowo lan o mi miijitike fi makko mi tuggi mo haala o tuggilan haala min daaridiri min yewti ko on tumatataɗo ko ɗum waɗi allah tabaraka wa taala wi wa qul lilmuminina yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lilmuminat yaghdina zinatahunna illa ma zahara minha waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. allah tabaraka wa taala wi yo worɓe ɓen hippu gite ɗen yo rewɓe ɓen hippu gite ɗen sinamo haaju ma woni e muɗum fi dewgal on wona yaɓanto nde sahabaji on arno wi nelaɗo miiji omo mi faala nelaɗo salamaki a ɗenƴin o arno ha o sifi jiwo on o wi seede mi darimo himo waɗi wosi ka yeeso nelaɗo salamaki al an ko joni noon ƴamanteɗa sina ɗum haray kan on tigui hippude guite ɗen ko ɗon moƴƴere nde woni e yiɗe arsika en kadi argol fi tottugol oɗo juma ñalade juma nde haala wi no ɗuuɗe muɗum kono ko ɓuri raɓɓiɗude ko ñalade teddude ñalade moɓodiral julɓe ɓen moɓodiral ngal hewta iidi e dargal saabu allah no wondiri ka alqur'ana ñalade iidi nden e ñalade dargal ngal woɓɓe wi ko ñalade juma nden e ñalade dargal ngal woɓɓe wi ko iidi on e juma on wa shahidin wa mashhud ka suratul buruj allah wi wassamai dhatil buruji wal yawmil maw'ud andama ko dargal wa shahidin wa mashhudin on ko iidi e juma ala kulli halin firoɓe ɓen no ɗuɗɗini haala e muɗum kono ñalade juma nden kan ko ñalade teddude nde andanɗa hoore ma nde innitirama simore fo e alqur'ana suratul juma o juuli juma o wewa hajjuɗo ngol ɗon konngol en joganaki ngol ɗon e dalilaji selluɗi e muɗum wonde kan haray juuluɗo juma e hajjoyɗo ka suudu allah hormantir no fota baraji ɗum ɗon no gasa haray ɓurtina e yewtereji ɗin kono kan no anda mo ari totti oɗo juma o juuli oɗo juma ɓawo almami on o heeɓi darɗe ɗen ɗiɗi o heeɗike khutba on o heeɓi darɗe ɗen ɗiɗi haray nden ñalade makko ɗon o heeɓi moƴƴere heewde koye jarno allah e dow nemaji makko ɗin se dullanimo ka nemaji makko o jaɓitayɗi ko ɗum gandon wi bi shukrillahi tadumu ni'am wa bi kufrihi tahun si on yettiri allah nemaji ɗin ɗi dumoto son dullani allah tun nemaji ɗin ɗi waylitoto bi mana son yettiri allah nemaji ɗin o accayɗi e juuɗe nafitoron ɗi o waɗa barki e majji ɗi duumo ɗon foddehi ɗon duumi e gurdam si tawi on yettari nemaji ɗin imma kanko allah o jaɓita nemaji ɗin e juuɗe moɗon o jonna woɓɓe goo ma waccaɗi e juuɗe mon ɗon o ɗoofa barki majji on yiyay mo mari cuuɗi lix ji kono susata hendu ɓuɓundu yiyay mo mari otoje kono susta joɗade ko juuti ko ɗum woni e hino nemaji ɗin e juuɗe makko kono welnirgol ɗingol jaɓitama e juuɗe makko e hino suka kecco ɓandu ndun no hecciɗi kono ala e ñabbuli ɗi ala e ɓandu ndun ɗum ɗo fof woni keccu ko nema kono nawnade nden ko jarrabuye ko on ɗum watta ɗum ko si tawi allah okki o jarnaka o ittayi barke e nemaji ɗin o accaɗi ɗon kono o ɗoofa moƴƴere majji on o itta ko ɗum o wiyen ka alquran wala in shakartum la azidannakum si on yetti nemaji ɗin mi ɓeydanayi on ɗum ɗo no goo bi shukrillahi tadumu ni'am wa bi kufrihi tahul so yetti nemaji ɗin ɗi duumoto so yettari nemaji ɗin ɗi wayltoto ɗi way juuɗe mum hagoya gando maketeɗo ibnu rayyan kana yuraddidu fawqa al minbar min manabiri kuufa ɗuroji juulidaje ɗen dow kuufa o ewno jemma hara yimɓe ɓen no ɗaani o maka ya akhi in kunta fi ni'matin far'aha fa inna al kufrana yuzilu ni'am musidɗo siɗa e nder nema reenu nema on yettiramo allah saabu yeddirgol allah nema on no itta nema on e juuɗe maɗa allah nema on o accaymo e juuɗe ma sa yeddirimo haray khutba meɗen on hande ko fi ɓural ko woni kon e nder jantagol inde allah tabaraka wa taala ko wiyete zicrullahi kon so ɗen faala yo ɗum laaɓu hara no weli wolde ka pular wiyen tum wirdagol
se wi wirdagol e waɗa e ɗati ceɗe fi hentinalngol yahowo on heewi kon e wi'ay tum wirdagol e ɗiya wirduji kitun katunji ɓenna ɓe wirdike mo ha o dogiɗo ɓe wirdike mo ha o gayni ɗi e golle makko ɗen ɓe wirdike mo ha o seedi e ɓengu makko ɓe wirdike mo ha o nawni o waalike ma ɓe wirdike mo ha haaju makko boni iyadan billahi wona ɗin wirduji wonɗe wolde fi mum few en tañinaki julɗo kadi nodda e ɗin ko ɗum waɗi jogiiɓe ɗin ɓen no fembiɗi inde ɓenna ko gundo jogiiɓe ɗin ɓen fo aray ɓe yetto feññinama e bari ɗin jokka ɓe wotta ɓe hay fetuɓɓen piyayɓe si goɗɗo darike ɗo wiyami ɗo yewtude on ɗo fino goɗɗo warirte hara on yiidaari sa waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo a jilɗiniri a yolli a waɗi oɗo wirdu ha saba nanngal o maayay tañini hay fetuɗo hutoto on ɗon ka si goɗɗo darike ɗo mimmiɗo hay fure makko ron ha jama on nanayi o ko wolta kon kono ɓe itta bote makko ɓe hutotomo ka wonki ka hay bomɓe ɓe garayno hutimo si goɗɗo mimmiɗo mari ko bonnirte dewgal simi golli ɗum ha gasi mi wirdike ko mi wirdoto kon hay fetuɓe wiya modi oɗo namo ko bani ko ɗum waɗi karamo ko lasrari karamo ko kataba ɓe ala place ka l'islam lasrari gerowo yimɓe lampotoɗo yimɓe o ala place ka islam la mahalla lahum min al islam ɓe ala place ka islam bal ko ɓe ñaawa ko heferɓe mono sikkiti ɗum yo janngu suratul baqara allah tabaraka wa taala wi wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki suleyman wama kafara suleymanu walakinna shayatina kafaru wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki suleymana wama kafara suleyman daru kufru ardi ɗon noneji ɗiɗi wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki suleymana mbileɓe ɓen ino janngayno gandal jangetenongal fewndo annabi suleyman allah wi wama kafara suleymanu suleymana yeddano allah walakinna shayatina kafaru cheytanuji ɗin ko kanji yedduno allah kono si a pooɗi ayeje ɗe yeeso ɗo seeɗani a yiyay ko laaɓi kon e yewtere nden wonde kala jangowo kataba ko keferako woni jangude jannowo kataba ko keferaku woni jannude jangugol kataba ko keferaku itti e sikke gollitirgol wama kafara suleymanu walakinna shayatina kafaru yuallimuna piiji ɗiɗi ne nder o aya ɗo assihir wama unzila o wi ɓe jannayno mbilehu wama unzila e konko jippinano alal malakayni e dow jarriba ɓen ɗiɗo ndare tafsiruji jane ɗen a sihir on ɗon ko mbilew ngun ko magie on wama unzila on ko gandal firtirngal ɗo a janngari gandal gundongal a gollata golle bile wama unzila ko technique on bi mana ko wiyete kon catalogue on science mbilew ngun ko ɗum woni wama unzila alal malakayni ɗen saabije ɗon ko ada jippinede koye dow haruta e maruta kono kala arnoɗo janngugol ko honɗum ɓe wiyayno ɓe wiya innama nahnu fitnatun fala takfur kalimatul kufri kalawol tammol allah non ɗum arano ɗum allah wi suleymana wonano ke bilihu allah noon wiiɗi wiyayno kadi woto on yeddude woto wonu hen minen komin jarribaɓe woto on yeddire allah janngugol de e juuɗe amen ka haruta e maruta ɓena harot e marot alyahuda ɓen ko noon wiyata ɓe harot ko ɓeɗo woni the first magicians ko ɓeɗo adi wonde mbileɓe harut e marut firoɓe no yeddini maɓɓe o ɓeni ko jinnaji sominoɗi hakkude malayika woɓɓe wi ko tagu allah feere amma wigol ko malaikaɓe ɗum ko paljol malaikaɓe allah ma yumarum malayika yeddata allah ñande go e yewtuno ka hoore mimbar ɗo allah jinna e malayika yimɓe emo waɗani ɓe ko waɗanari ɗuma o waɗi goɗɗum o kafi jinna yimɓe malayika jinna kañum no mari faale ala calcul jinna no mari faami moƴƴa détail en ɗum ɗo si feƴƴin al yafal malayika si allah wi waɗe ɗi waɗi ɗi ala ko ɗi faale ala malayika ala faale
wiugol hi Allah no faala kono min kadi faala joni non ko kanko kako Allah kon malaika ala ɗum ko ɗum waɗi Allah wi la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ko Allah wi woɗi waɗa e ɗon e ɗon ɗi yeddata sabu ɗi ala faale ko yiɗata joni non ɓay malaika ala faale malaika e Allah haɓata ala calcul ko ɗum waɗi sa yi ko jinna gollata kon a ngalɗay kañum calcul ta ɗo no moƴƴi ma yalta e ma yaltata jinna ala on calcul bani adama noon tumminirana ɗiɗi an bani adama okkaɗa faale okkaɗa calcul si faale ma on faalama ma waɗinde calcul si faale ma on wi yaru beere wiya no moƴƴi sa faalama fenude fino heɓira gongel wiya mi heɓay kono noon yar Allah wiri ka alqur'ana wala gad karramna bani adam ko sabu ɗiɗi ɗi okkede faale e calcul yo Allah so koye gollitirgol calcul ji ɗin hara en yahaari ka lorrotoɗen ɗon jantagol inde Allah nden ko dewal mawnungal e dewe mawnuɗe hande no he eɗen yi'ude ellaji ɗin ka wirduji ɗi wiyeten ko wirduji bideyankoji joni se wi masalan tijjaniyankoɓe ɓen ko bidiya woni wirdade gadiriyankoɓe ɓen ko bidiya woni wirdade chasiliyankoɓe ɓen ko bidiya woni wirdade kono yerli an o wonɗo yiyande bidiyayankoɓe ma yimɓe ɓe wiwɗa ko bidiyayankoɓe bidiyaji e wirduji maɓɓe ɗi yerli an hiɗa ka sunnayankeji ɗo du waɗen landodirde si tawi neɗɗo Allah o jantata ko inde Allah sina yeru habbirago ha e salminago oɗo ko gafil Allah tabaraka wa taala yeeti ken e ayje ɗo o wi wonde wala takun min al ghafilin wota laato jeeyaɗo e welsindiɓe jantagol Allah anditugol Allah si a corrige e goɗɗo wota wawwa darowo ballon o andi daroɓe ballon ɓe yahi goɗɗo jooɗi ɗo ena no mais o ata kañum no foofi dari ko rati biiru wona biiru ndu rataynoɗa ko an tigui rateteno a faami no gasa ɓe na mais hande no o gradio no foofi hande ko woturu o marki hara ko amonno ɗon ceerno hara machon on dayno supporter o sonka e ata kanjom on ɓoroye ɗon goɗɗo e ɓen supporter ɓe adda ɗo ga yeyno ko kirɗi hani wawde o taw o wandaro o ballon ayyay ɗo supporter jo ballon ɗo no calcula combien de bi o ina he grand pillayɗe duwano puccinde ɓe 5 bi duwano 1000 bi o addayno kanko tun o rondotono adda on faami kono ko noon Allah warri jooɗi ɗo on e ko ɗum hay nanay sukaɓe no jooɗoɓe ina he oustage kaari ɓen hakkude Allah ɓilɓe kella patron kaari on o moƴƴa ina oɗo kella an ko jelo nafuɗa ko ɓuri e moƴƴande o critique e sabotage ko ɓuri e moƴƴande koye wallinɓe gonga on e yimɓe ɓen acca sabotugol yettinoɓe gonga ɓen e maɓɓe yimɓe yettinoɓe ɓen kadi yettinira no fewiri Cheikh Ousaymin rahimahullahu taala ko noon o maaki inna salafa fatahu l quluba qabla al buldan en gonga on natta saɗa faala e goɗɗo jaɓane gonga on sa hettari mo ɓernde nden gonga ma on si ari piyora e makko wasi ndiyam piike fetere natata ko ɗum waɗi ka dawa la budda min al hikma udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana je ari ƴetta qur'ana e sunna wa jadilu billati hiya ahsan harana beleɗe kadi winjirta jantagol inde Allah ko dewal mawnungal ko ɗum waɗi iblisa himo fali yimɓe ɓen e anditugol Allah himo fali yimɓe ɓen e ɓokki yimɓe ɓen haalaji aduna ko wowle ɗum no yejjintini ɓe Allah tabaraka wa taala ƴetten Facebook par exemple connexion ila o smartphone ari o internet aya goɗɗo no jooɗi e 7 heures joni andi oya jogiiɗo jikiriwol ngol on no wirdade on ɗon koye bidiya woni oɗo kanko e sunna woni mo jogui Facebook mo poɗɗo ko mbo woni poɗɗade ɗon ko zicru iblis ko cheytane woni jantade ɗo wallahi billahi sabu kawo fuɗɗiɗo emo waɗe scrolling down o up emo jippora ley ko on ɗum won darde ko ɗum ti won darde ɗo gore noon kuul o winda ɗon kuul ma o ɗumanno ko ɗum koye ɗum o wurata ɗon ha o gaspiya sahi makko on o immo o anditari Allah hay seconde gotum min ko ɗum jonina décision on fayda e kuppugol Facebook on si mi connecte ke lewru mi wona e absent 2 mois lebbi ɗiɗi fi hen ɗum heɗen luttude e muɗum eɗen halkade e muɗum eɗen ñamude tangi ɗin ayay goɗɗo connexion makko si connexion o lanni o hawjire wattugol connexion wasi ko lanɗon wi adduɗo ɗe mangore sina ɗum mettude fewno ɗon o famodirtake haw gayna korola tun no ƴawra no jippo tun ñallal ngal fop
no commenta j'aime photo ji rewɓe yimɓe e rewɓe janabɓe faami siko tawa sagata ngil paɗɗi yalti jiwoy koye zippo ngoy koye kadi ara commenta siko ko zippo ngol gotol ngol hino teddinanamo balance makko dare ko annabi sa sallam maaki ɓe maaki kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil misan hawola hara tampari ko ɗi saqilatani fil misani ko tedduɗi ka balance habibatani inda arrahman ko yiɗaɗi ka Allah joyi yurmede ko wiwgol subhanallahi wa bihamdihi e subhanallahi alazim ɗi konguɗi ɗo ɗiɗi ko foygitiɗi e ɗengal teddinayɗi balance yiɗaɗi ka Allah joyi yurmede annabi sa sallam maki ida hamma ahdukum bi amrin falyukthir min qawli la hawla wala quwwata illa billah kala heɓuɗo himme e hande e mapande yo ɗuɗɗi wiwgol la hawla wala quwwata illa billah e hasbi allahu wa ni'mal wakilu in e ene lagini hande no ɗo mo ana laamu ngu no anidi feere ɓenno mapori feere mi waddi e sori gardijo kaka ɓayɗo gandi fewno ɗo lawol ngol ka intérieur ɗo no sofiri noon yaadu mum ngari o descendez allez-y par là-bas pour le contrôle bon on tumayde mon frère vite moi je suis fatigué o ye mene me mayimo yo Allah wallu e ngol lawol ɗo gasa non joni yimɓe ya fowto o gardijo dariɗo ɗo ngongoyi ko kanko woni ɗum ɗo mi tawi enen lega en sikka e tun hiɗen ɓitti hay ɓe no ɓitti par ce que mo ƴetti ɗo ve awal so yahay kankan ka rewata ɗon an e renum mako na ɗon o rewata kede kanka de o yaha e jaam pelle to yaha taƴu reedu président mon ka hélicowal hélicoje kiɗɗe moƴƴinanoɗe fewno riisi wawi afrique yawgol e ɗen hélicoje ɗo wiyana yaɗo sikkono ɗum hulminaki ɗum kadi ko taƴu reedu goo ɓuttu ala si hettare ala si Allah jokkaka ko ɗum ɗo woni probléme mo wuruɗon e muɗum angal anditugol Allah tabaraka wa taala anditugol Allah jantomo ngol ɓe wi zicre on ko noneji tati ko zicrul lafzi e zicru tafkiri e zicrul amali wirdu ko tati bi mana janto inde alam sikko en andi joni en wiyoya wirdu to na wonɗe wiwde ko wirdu shar'inaɗo on zicru shar'inaɗo on inde Allah ɗengal ko ɗum wiyete zicrul lisan allafzi hara ko konguɗi wonɗa wolude hurufun tusma kalfe ɗen hara no yaltayi ɗe nano firo majje no faamo kon ɗo woni zicru none ara noon on ɗon himo mari ayeje qur'ana Allah tabaraka wa taala wi e bange ɗen ayeje ɗo alladhina amanu zkuru llaha dhikran kathiran oɗo aya kaka suratul ahzab imdahuhu koyo mantu Allah ko ɗuuɗi mantironmo astaghfirullah mantironmo la ilaha illallah mantironmo subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahi alazim mantironmo bil istighfari wa tahmidi wa tasbih Allah wino ɗum ne o wisi ɗum waɗi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih ko saji ɗin e sihaji mum selluɗi ɗin fof wa bihamdihi ko alhamdulillahi ji ɗin no selliri non fof wastaghfirhu ko istighfar ji ɗin no ɗi selliri wo ɗon woni zicru none goo heno ɗo zicru ko wiyete a zicru a tafkiri miijitagol fi Allah miijo noon hiɗo andi kaka hatti e goɗɗo wi miɗo andi ko miijiɗa kon sa fala solumo banto ko fenowo miɗo andi ko miijiɗa kon ko ɗum waɗi pullo no mari haala kon mi nani koko accuɗa kon mi nani an ko wola ko nganndanari ko nandirɗa ko acca ko ɗum ko haala hottagol noon ko zannu noon jantagol Allah ka wonki mum miijito fi makko andiɗa wolude inde makko nden mantamo ka ɗengal hiɗa mari fi ɗum ɗo kadi no mari aya qur'ana Allah wi wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna aljahri min alqawli ko ɗum famuden ɗo wona haala kan Allah ɗaɓɓi ɗo koko mara kon ka ɓernde wa duna aljahri min alqawli ɗi wolire ɗengal ɗin zicru ɗimmo on koko marete kon ka ɓernde ɗon naya wolu ene si goɗɗo naadi debbo janano e nder suudu debbo goɗɗo e nder suudu fi waddugol e makko jina o wiyawa bandirawa yafoto de bismillahi ka waɗugol zina o na inde Allah o janti ɗon ɗum nafay bismillahi allahumma jannibna sheytan wa jannibu sheytana mimma razaqtana ɗum ɗo nafay jina debbo janano nafata teppere banana goɗɗo o naari o yaari julajo o ƴettiɗo wattiri ɓawo gawa feƴƴi
ma wano arite juulen ni juma wiyen astagfirullah han téléphone mum majja pay ɗum fof no wadde ɗin istighfar ji nafa ɗin mo wi astagfirullah ha wujji mo wi salatu ala nabi ha waɗi jina nafa kan ko ɗum waɗi on zicre woleteɗo ka ɗengal e hittude makko e himmude makko ko zicre wonowo ka ɓernde on ko o ɓuri mawnude wa khifatan wa duna al jahri min al qawli bil ghudubi wal asal Allah caari ɗo période hay goto nder ñallal ngal ka ɓernde ma mawnina fi makko oɗo zicre sen darimo ka surat al imran e yiyaymo ton Allah tabaraka wa taala wi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun ɗum ko jawabu zicre on ni samra on natije janto Allah ɓe dari hiɓe jooɗi hiɓe soɓɓidori becce ɗen seede mum wa yatafakkaruna hiɓe miijito si goɗɗo miijitotako fi Allah hay o woli inde Allah ka hunduko ɗo nafatamo jonne mis sagatano yeeyay no kuufa mo yeeya piiji fruyi ñande goo debbo no e saare nden ɗon marɗo dambe marɗo darde marɗo jawdi on noddi o suka o wi ari yeeyalan ɗo suka on naati tun debbo on soki suudu kamɓe ɗiɗo tunkade suudu o wi petit mi sendima e rondagol haydina mi jonnete hoore manangum ko yonta waɗan tun zina suka o wi biro ɗum no harmi o hibbani suka on jawdi hara ɗum ko sukaɓe zamanu men ɓe innayi ɗum ɗo tiktijo aray ala wono aɗi mi ala feere mum ɗum faami hibba o hibbi jawle ha heewi suka on inni si mi hendike ɗi jawde aɗa mi seeɗi e basal kono si mi waɗi zina on wa man yafalu dhalika yalqa athaman yudaaf lahu l adabu yawma al qiyamati wa yahludu fihi muhana joni ko honno mi warrata ɗum ko honno mi gerrata ɗum debbo ini terto ɗum a tuuboye ko mi yami hunto e haaju mi ara debbo muɗiti hurgo ngon kabine on suka on ɓayey ko po on o ɓori ka hoore kabine o ukki kade soɓeji nder ton o ƴawi fangal wi yaltana nder ga huɗaɗa o ƴetti leggal o raɗimo suka on dogi hanka nene mum ko qissa to tiiba on qissa wiyete o dogi ara o piikale ko nene makko o wi hibbelan ndiyam nene makko wini ko on to ukkiɗa e o ndi tundi ɗo o wi wallelan to ha mi laaɓa ɓe ƴetti ndiyam ɓe hibbe makko ha laaɓi kono lu imam hasul basari tawi ko fewndo makko o yehi o sifani imam hasul basari imam hasul basari makim torki Allah ela sansani ndi luuri ɗo suka on Allah watti nde ñande jemma ɓuurengol parfum e makko ha o maayi e leydi kuufa kala falanoɗo ɓe yaha ha o maayi on faami ɗum no ɗuuɗi e qissaji ɗe gandi qissa to kiis ko neɗɗo wuruno ko imamu tirmisi filli hadis o ñande goo jiwo arno ka makko no faala yo ñawlumo jawdi nene makko no nawni waali o wi kiis ko a patron nena maya e woni docteur ɓe wi sarde ɗo fof ko min tu wawma wallude o wi ko an woni wawɗo wallude goɗɗo hara yeƴƴaari ko mahi nder ɗo waɗe zina joni mi alama ñawde mi okke jiwo on inni mi wakkilaki o dogi ari ka nen makko o tawi nene makko maya woni o arti kadi o wi kiis wallan ka tammum jiwo on desidi waɗa zina on fi sofugol nene mum o ari kanko e kiis ɓe naati kade suudu kiis wallini jawdi ka hoore tabal wi ɓorto waɗen zina jiwi ko on ɗum wonɗa wullude o wi kiis ko ɓayiɗa faala ittude hurundare e junngo ngo a jeeya o wuno to wonde jiwo wimo wonde uddu ba ombu bafal o ombu finetere on o ombi pooɗu rido on o pooɗi jiwon inni yolde wotere no heddi nden ɗon sa uddinde haɗa jina o no newi kiis landimo ko yolde honde o wi yolde ko Allah sutori en ɗon uddan en ɗon hara Allah rena en ha waɗen bone on on tuma kiis watti jonji mum ɗi wi ɓorno yo jiwo a jannilankolol Allah o ƴetti jawdi ndin o hokki jiwo on kiis waali ndeñan haqqat hafara ɗe kiisin bi fi'lin fa'alahu laylatal bariha kiis golli gollal hanki Allah yafanike mo kala boneji ɗe o watno si o maayi o ganditi Allah ka haala si mi waɗani on o khutba ɗo mi waɗi ɗo bayana moƴƴo ɗo mi naɓori téléphone goɗɗo ɗo haray feewi ma mi yaltiɗa mi rewani paɗal ɓurgal moƴƴude ngal mi yaade e maggal miɗo andi ko pettuwal mi ardi wallahi siɓe jeeya si kulol Allah ngol ala hay siko meselal walɗinɗa ngal wujjete ko ɗum addi yo lagine wonu 80 julɓe kono pakka kembu koyo soke waɗe jolo koye bogoro pakka kembu si a fokkiti naatugo rewɓe moɓa hay pooji ɗi naada ka cuuɗi poohoy boboɓe ɗum ƴettete pooji ɗi naade
gude kiɗɗe ɗum naade undukoye naade hay ɓuri ɗin naade si acci ka yaasi a tawta ɗo ya salam wujjuɗo ɓurigol e satalde si accidama e banque donc ala noon annintinne yo yimɓe ɓe ƴettu Allah tabaraka wa taala min wonɗo wolde on uusi nafsi wa iyakum bi taqwallahi azza wa jalla wa muraqabati on ka ɗenɗe ɗo ɓuri mawnude zicru noone tammo on ko zicrul amali anditugol Allah anditiramo golle anditirgol Allah golle masalan o wargol juula juma Allah ko noddi en ka surat o wi iza nudiya lissalati min yawmi ljum'a fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'a o wi si noddinama ñande juma o yacce faade jantoyagol Allah tertoɗon golle ko jokkuno ɗon fu aron andi ton Allah ko ɗum aldhicru al amali are juulon min attakbiri ila taslim ko on woni on zicru ɗon haray koye gandu zicru on ko tati anditugol Allah ka ɗengal wowla inde makko mantamo e anditugol Allah ka ɓernde haɗito e haɗaɗi ɗin e anditirgol Allah immagol golla ko yamiri kon kala wawuɗo ɗiɗo tati fa huwiwol o jogaki foti o jogui machine o jogaki foti no gerdi o no gerdi haray falyahudda nafsahu min adhakirina allaha kathiran haray yo kontu hoore makko e plaque wonde ko menen woni jantotoɓe inde Allah ɓen ko kaari en woni jantotoɓe inde Allah ɓen ɗum wona inde non wona famille wona leñol zakiruna allaha wona leñol zakiruna allaha wona nationalité zakiruna allaha ko golle kala jiyaɗo Allah kala jogiiɗo ɗi tati tawi o jantoto Allah ka ɗengal o jantoto worɓe ka rewɓe Allah maraniɓe joddi mawnude hafrangol ɓe bakkatuji maɓɓe ɗin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru al-ghafur rahim bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala afdali dhakirin wa ahsani nas wa ahsani dhakirina dhikra mahin caggal yettutugol meɗen Allah subhanahu wa ta'ala lawol ɗimmol du'ano sahab nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wondude sahabaɓe maɓɓe ɓen du'ano mawɓe meɗen jibinɓe en neyi e ndiɗo neydi islam moƴƴiri ndi finɗen tawɗen tawi la badila lahu en ala ko eɓɓidiren e islam wallahi ko ɗum waɗi majjaɓe l'islamu on ɓen ko majjaɓe dina islam ɓen ɓeno majja ko wiyete nema ɓeno majja ko wiyete ngalu ɓeno majja ko wiyete kange islamu ko nema ko ɗum waɗi ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo ridwanullahi alayhim ɓe wi'ayno nahnu fi sa'adatin law alimaha abna'ul muluk malal si tawino ɓiɓɓe lamɓe ɓen no anduno no ngal ɗo malal fotata harayno ɓe ƴettino alaji ɗin ɓe haɓidi e meɗen fi jaɓtugol dina kan e juuɗe men dina kan so daari wano menen duuɓi ko wano ɓeɗo jannuɓe men ustad abdourazak hafisahullahu wa ra'ahu wa taala llahu umra jannuɓe hara ko jannuɓe men nde wona wigol kamɓe janni men ko jannuɓe men ɓen ɓe janni si tawi no na islam ka ɓen ɗon daroto ɗon ɓe yewta menen men hewta naari daragol ɗon masalan yaw ka ministére naata jullere ministre on ka ɓawa tabal ɗon chef peloton on darotoɗo ka yaasi on ko yeeto yimɓeɓe ministre on no gamaɓe ala gaɓe on susta joɗade e nden o jottako ɗon jes ka pale fauteuil présidentiel on fauteuil président on ministre jo hay si tawi nden ñande o jillidir ko yarete kon o susta yaade o jooɗo ɗon o yekan kadi wadde discours formellement interdit ko islamu wawiri ni ka baaba goɗɗo wowlata ɗon o wowla ɗon are ko si naati ɗo pellete wiyata waɗane président on saffewol ka son excellence monsieur le président ara waɗane ɓe saffe o wiyay no onon on faala kala min tun saffe ko be wara o tumbo hakkude miskinɓe ɓen ɗo ko ɗum mawɗo harno ñande go ɓe wubbuno faysal salmingo lansana konte gardiɓe ɓen nangimo ɓe ni dare ɗo naka pale de ni ici c'est la mosquée ɗo mi salminay lansana konte ɓay mi hewtatamo ka pale ɗo mi salminay ɓeynawa abbo ha juule o wiya fiyota goɗɗo a tolan ko min e président on darodo to mawɗo hano ka saffe o nayaɓol ko o sonka warta ko makko o ari o juuli tan ko lansana konte côte à côte khutba o ɓay gasi mawɗo on immi waɗi khutba mo yana 3 minutes tawi no ɓuri ko wola kon kawre gangunal wallahi o wi awa saffu si wiyama saffu président waray ayiye almamijo miskino mala ko ñamo nena président o monsieur le président reculer un peu
un peu derrière, devant. Et puis Jess a ugina de mi ugina kan ni président ina awa yiri si a ugini ke mi ugina ke na ko sikura ko président ina awa anani imam ndaro ina awa sawu itadilu Allahu akbar na ne dini de nyando wawa qui est le chef kada julde qui est le chef c'est l'imam Han Salmine il n'est pas le chef c'est l'imam qui est le chef. Donc islam no wawi tum wonayno den ka islam do tum puttinen gurdam men moƴƴa aduna men marsara e lorraki kono ko ɗo kadi jama o wersindi woɓɓe añi haray anditugol Allah ngol janto inde Allah en e giyeɗen toɓɓe ɗon tati toɓɓe ɗe aron nden ko anditirgol Allah haala yewtere azicru lisani wal lafzi jantagol inde Allah ka ɗen toɓɓere ko jantagol inde Allah wiɗen ka ɓernde ka miijo wayatafakkaru tammum ɗum ko jantorgol Allah gollal teral andingol mo mi jaɓi ko jeyɗalan kon Allahu akbar Allah an ɓuri mawnude a jaɓi jeyal ko ɗiɗo zicruji tati wiyete anwa'u zicri hotanen zicru arano on jantagol Allah ka ɗengal si a woni jantotoɗo Allah tabaraka wa taala ka ɗengal kayɗa ɗum wono ngurngurun noon on jantotoɗo inde Allah bimbi jantomo kikiɗe jantomo kala ka woni ɓe wi misal on e misal mo waɗata ɗum on no wawa misal wuruɗo e mayɗo neɗɗo jantotoɗo illa inde Allah on ko hayyun jasadan wa hayyun ruhan amma neɗɗo mo jantota ko inde Allah on oɗo ko hayyun jasadan wa ruhan kono ko mayyitun ma'nawiyan jantotoɗo inde Allah neɗɗo mo jantota ko inde Allah wolata inde Allah on ko ɓandu nu wuuri mais en réalité o wuura nokkugo annabi sa sallam maki neɗɗo jantotoɗo inde Allah no wawi wa suudu heyru ka nemaji fof naada mo jantota ko inde Allah ɓernde mum no wawi wa banki ko tomboloy ka ko tombolon fof ko tana ko cuyil ngil patron jo fuɗɗino waali maayi ronoɓe heɓari ko gayni torandu donc palla e bolle e ñaariji ɗi ala ka ñaama e bari ɗi ala jonko ɗin laamotoɗon eɓe ala ka ya hurgo sela ɗo ta woɓɓe no wembili kadi ka fineteji ton hara ala ko ɓe kawtida ɗon aɗa ɓe wutta ɗon ɓe aja ka ceerno ɓe toma noon nde meɗen science ude anga science hanga ñaamo e ñawge ka ñawge donc ko ɗum neɗɗo mo jantota ko inde Allah ko noon wayi texis ko noon o wayi ha ɓe maaki ene on accata kamɓe go kadi on accata mi yeeto on ko honɗum ɓuri moƴƴude golleji moɗon ko honɗum ɓuri laaɓude taka townude fi moɗon ka halla wa hayrin lakum min infaqi dhahabi wal warak hara ɗum no ɓuri o moƴƴande waɗugol kaalisi e kanŋe sadaka acce mi yeeton ko ɓuri o moƴƴande diini ittugol jawdi kanŋe e kaalisi waɗa sadaka fottoton e ayɓe mon ɓen ka jihad piyon ɓe daaɗe ɓe piya on daaɗe sahaba ɓe wi o oye nelaɗo no hani nelaɗo maki ko zicrullahi ta'ala ko anditugol Allah jantomo ɗo fo ha oɗo hadis ko imamu tirmisi fillimo nelaɗo sasam ɓe maki Allah ta'ala wi min miɗo ka jiyaɗo an on sikkilan ɗon wa ana ma'ahu idha zakarani miɗo wondi e jiyaɗo Allah an on si o jantikelan sa fuɗɗike jantagol inde Allah haray mo wondi e maɗa ɗon si jiyaɗo an on jantikelan min kadi mi jantomo sa manti Allah o sa towni fi makko o towna fi ma sa wowli inde makko o wowla inde ma ko foti kon ko ɗon haaɗi dare sa wi ɗo mon excellence monsieur le ministre o wi oui monsieur Alpha Amadou Diallo aka sa wowli inde tedduɗo wowli inde ma nden ko weeli kon ko ɗon haaɗi accu ha wiye jaɓɓo no wadde président gon daro ena accitaɗela mode amoden ɗaɓe seenoɗo si tedduɗon wowli fi maɗa hara ya teddi si a wowli inde Allah nden a jantike Allah o wowla e fima kankadi o jantoma o wi si o jantikelan e dental ka yimɓe mooɗi o mantilan min kadi mi mantaymo e dental ɓurgal ngal jude imana sa manti Allah leyga Allah mantete dow kama laykaɓɓen o wi so ɓattorilan ko wiyete kon cuɓal mi ɓattoraymo sogonal sa ɓattori Allah anditugol mo embere cuɓal Allah tabaraka wa taala ɓattorte ko wiyete kon sogonal ko sa fonti jungo ngon ɗo kuulal ko sa fontiɗi ɗiɗi ko wiyete cuɓal ko jungo ngon ɗo kolli ɗin ɗo cuɓal
embere ɗum ɗo sa ɓattori Allah yeru ɗum ɗo o ɓattore yeru sogonal sa ari e makko yeru sogonal o ara e maɗa yeru kuulal ko nin hadis o gaddi digal ɗam Allah wi min kadi mi wuggantomo fiyo min fottu ko weɗi ko faade e Allah hiɗa faala Allah hiɗa yawde e makko fi tuubugol hiɗa arde e makko fi jantagol mo ɗuɗɗina istighfar ɗuɗɗina tasbih e takbir e tahlil hiɗa faala waɗande ɗum Allah a fokkita e ɗum kan kadi o fokkitani o wi wa in a wuggo sa wuggike o aray wa ñaa dogugol faade e maɗa hadis no selli ko imam al Bukhari fillimo ko noon fillora e Abdoullahi bun Bosrin o inni wo nelaɗo o wi mandeji islam ɗin ɗuuɗi fa akhbirni bi shay'in atasabbatu bihi o wi nelaɗo ko gollete kon ka dina ɗuuɗi yetelan hunde wotere hara ɗum mi tabita e ɗum mi ñiiɓay ɗum hara min e Allah tigi tigi on min naɓiday min ɓadodiray o wi qala nelaɗo maki la yazalu lisanuka ratban min dhikri ɗini jantagol inde Allah a wallina fenade ñoore a ñoata neɗɗo jantotoɗo inde Allah ñoata goɗɗo sabu iɗa mari ko hinniɗa ɗengal ngal wolidata piiji ɗiɗi nde wotere ma jaala llahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ɓernde nden si fewti ɗo ko ɗon fewtata en jooɗoto bimbi saggine mbaradam ño en lamɓe ño en laamu ño en patron ɓe ɓen ño indiren bonnidiren inɗe ha nangue muta immoɗe wiyen no ndi leydi ala marsude ɗi marsata ka Allah wona yeddede faami ko en andi tu en faalani noon yo ɗum marsu ka jooɗiɗen iɗen yewta politique e ballon wo si neeɓi seeɗa e goɗɗo wi hey la tansaw zicrallah to yejjutu Allah andite Allah goɗɗo tun ha ɓen goɗɗo men min eno he o marche men noon e maari tigi tigi on gardien jon ɗon yaade e fenade goo neɓata on ti ɓiwoya ɗon kadi waraya kadi eno he o yiɓe julaɓe eno eɓɓi goɗɗum gonnuɗo eɓɓi agono jooɗo ena ngulamu no eɓɓi goɗɗum honnungo eɓɓi ɓe julaɓe no eɓɓi goɗɗum faami jooɗo ɗon ño'a hay mayɓe no harmini fenade e baddi wawi surude ɗengal ma ngal e ɗum wosi tawiɗa jantade Allah ma hiɗa gollude golle ndewe ɗen ka sakkitorde e khutba on e wawata yewde ɗi fuu nela salam ma kan no oɗo la yazalu lisanuka ratban min dhicrillah wota ɗengal ma ngal ɓeɓuga e jantagol inde Allah haray konnguɗi jantorɗi Allah ɗin iɗi ari ala tartib ko ɓuri mawnude baraji ko Allah jantorte kon fo ko konngol o maayi ko hellifa ɗo notaki qur'ana ɗo gandi o natta aljanna ko aya mettuɗo faamude noon ɓaawo firo maggon ɗum ɗuuɗaka yaltinede ka meɗen waɗire yewtereji ka suratu taha Allah tabaraka wa taala no wi wa man arada an dhicri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati ama qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa Allah wi kala mo jangari qur'ana wari e ñande dargal ko bunɗo o wi Allah pourquoi mi woni bunɗo Allah wiya hi aye jande arnoma a darari ɗe ɓay a darari ɗe min kadi mi daratama ene mo Allah darari ka dargal konto fokkiti ko yiite be ƴetten tan jangugol qur'ana siɗa mari haqqil e capacité moral on faami e haqqil ko hunjoroɗa hunjo arrijalu hamalatul qur'an si neɗɗo hunjike qur'ana himo mari moƴƴereji tefangol gorol makko e dewol makko o naɓora e nene e baba aljanna harana golle maɓɓe naadi ɓe aljanna yimɓe mo hunjike qur'ana gollitiri la hisaba alayhi o waro e ñande dargal o teddiniɗe yo qur'ana jogo mo juɗɗen nadamo aljanna annabi sa sallam maki iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashabihi nde aro e nde wiya Allah yimɓe amɓe no ɗo jondi tanɓe mi yaada e maɓɓe si hasbore nden fuɗɗo ñawore nden ɗum no selli ko hunji kon qur'ana si tawi noon no sattanma hunja gongol awa wakkilo janga ƴeeɗen ɓowrina janga firo ngon sa hunjike kadi qur'ana ma jangi ƴeeɗen a anda firo ngon hiɗa waywa si mbabba ƴettama si jolokowol kanŋe gannama e dande nagge ma mbabba mo hunjike ma ko Allah jantorte ko goɗɗo wirdorta kon fof o ɓatto Allah ko ɓuri teddude ko la ilaha illa llahu annabi Musa alayhi salatu wassalam o arno wi Allah jonnan konngol komi jantoroma mi ɓattoma Allah wi aksir min la ilaha illallah ɗuɗɗi la ilaha illallah o yehi o jantoni jonnan goɗɗum ngo Allah wi yaw ɓeyda o artoyi Allah wi Musa daro si miɗo marno konngol ɓurangol yiɗede ka la ilaha illallah kam mi yiɗunoma ɗon ka arande lawol konngol mi jonnaynoma han Allah wi e piiji tedduɗi ɗin fof ƴettama waɗama e beɗo balance
konngol la ilaha illallah ƴettama waɗama belo balance allah wi konngol la ilaha illallah mo jiccey annab moussa ni jewma yaafo komi dérange mako ceerno samba mo mbeya no yewtire nin ka ogirde malal so daarinde ɓe maaki ko ho zikruji ɓurayɗi ɗi fof sowanede baraji ko haydi lugol en konngol limanu adade ladial ceerno samba mo mbeya ɓe maaki ko ho zikruji ko allah jantorte sayyid patron ko woni patron ko allah jantorte kon fof ɓe maaki ko ho zikruji ɓurayɗi ɗi fof sowanede baraji ko haydi lugol ko qawlu la ilaha illallah ɓe maaki ko ngol ɓurete sowanede baraji neɗɗo jantiɗo inde allah ɓe maaki ko ngool woni tarjama kaɓɓe me en konngol limanu ada ina wolugo ɗum bimbi e ñalorma e kikiɗe ɗa mari baraji ka allah waɗa hijabe ma kadi ka aduna nela salam maaki man qala la wa ala kulli shay'in qadir 10 marra aw 100 marra fi sabah la yadurruhu darrun hilal yawm hadis on no si ɗiƴeɗe no ɗuuɗi noneji mo wi ila koko mi addi ɗo o zicru ɗo la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir laaɓi temede si a wuuli ɗum kadi jemma allah hiwete kadi ha weeta allah adda e malaikaɓe ko ayne ɗon istighfar astahfirullah fukka e junubu mo ɗuɗɗini ori hendu molanandu ari wifi calɗi ɗi miɗo gandi kaki ɗi fof samay yukaffiru zunub allah tabaraka wa taala yewten e ɗengal annabi nuhu wa qultu astahfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursili lsamaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum ɗum ɗo ko wiyete ko moƴƴere ko woni kon e istighfar fukka e bakkatu mo woni istighfar ittata on wucca ƴetta téléphone makko on ukkaka jiifa ya ha yewte akama inna mi wujji astahfirullah oye si astahfirullah on ɗon a artire téléphone inna ka o yaafotomi aɗa mi wujji yo nani kono yaafe mi andi moƴƴa yaafo ɗon an kadi noon yaafoɗa ɓaymo wawno yaadde mum ka awa jamma wara an kadi a memano ngel goɗɗo andi si wujjaɗo e wujjuɗo yehi tawdoyiɗa kara eyno perdi on o inna allah oɗon o wujjunola gonɗon nangue oya kadi ara inna bon a wujjuma téléphone hayɗa yawtini keerol tumbere leydi hetta moƴƴere téléphone on an kadi nangueɗa fi tumbere leydi ni o andi wota goto saati ñawore ka allah yaafo kala bonnuɗo ma ekkitoɗe yaafagol kala bonnuɗo ɓe fillike wonde goɗɗo naati aljanna wona julde naati mo aljanna wona korka wona hajju wona zakka adi mo aljanna ko wigo tun allah mi yaafike kala bonnuɗo ma tawi o juulata o hoorata o jantota ko indi ko sulajo yarowo beere so yahi o yari nde mo hewtaka makko ara mo dampe mo buge ndiyam himo wikke mo yenne jemma be o ara o waalo o juulata ñande goo noon tun o waali jemmare tawi mo piya yimɓe ɓen ko piyatamo ko gandi woɓɓe piya e bare piya sular no weetida e wonki ha hande mi waɗari ko welay ma ko haɗuɗa kon fof miɗo wadde si a nangi ko an tagi si a yurmama kadi a yaafike ko maccu kumma kono noon allah mi torike ma ɓe yimɓe wonɓe lan tampinde kala waɗɗolan allah ta nangumo mi yaafike kala bonnuɗolan kala waɗɗolan mi andi mi anda kala bonnuɗolan allah mi yaafike mo allah wi malakul mawt wota o weetu si o weetidi e wonki o bonnoyay ko mi yaafimo ɗo oya maayi nden ñande jemma allah wi ɓayi o ƴettama o naadama aljanna malaika ɓe garti ɓe landi allah ɓe wi allah ko hunɗu minen min ngalɗi mi anda ko moƴƴi ko o waɗi ko boneji tun min gandiri mo allah wi ko goonga kono o yaafike jiyaɓe am ɓen hatta mi yaafomo mo yurminanilan mi yurminaymo en ekkitoto yaafodirgol kaari waɗilan allah yaafomo kaari no tampinilan allah fewnumo kaari no lorrilan allah fewnumo torondiranen ɗum sen torondirani ɗum wawde hada wa astahfirullah li wa lakum istahfirul ghafur rahim rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا اجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات اللهم اغفر لذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اجعلنا ذاكرين واجعلنا مستغفرين واجعلنا مسبحين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.